Hey, this is your boy in Nature. Please let Hey guys, come let me subscribe, but click a subscribe button. Subscribe. Neko album ya Benny ku nandi ya album ya Benny vanhu va yi bisa hi mbitsi. Va yi bisa hi mbilu ku vava ku album leyi i nge yi ri na beef. Ni ri i nge yi ri na beef a yi ni teka laha yi ni fikisa na hi bomo loko ku ri ni famba hi City Golf. Hayiku album ya Benny ayibi vanhu mi kwatele beef. I ta swi kota Benny Mayengani ku bifa Mr Post a kha a nga ha ri ka team Shirimani. Mr Post before ku a ri ka team na n'wina mi no swi vona ku ri album i number 1 ka iTunes. Va zamini ku yi susa mara ya ha ri number 1 79.90 album. A swi tiva ku ri beef a yi lehisa kuma ku ri a yi lehisa album. Kuma ku album yi tlanga vo 1 hour something. Leyiwa problem leyi mina ni nga na yona ntsena i ku yi tlanga 42 minutes. 42 minutes a nkarhi wo ta enjoy album kahle. Se hatla ti hela tinghoma ta kona mara album yi biwile. Ma yi twa track leri ra magida vusiku leriya ma ri twa akinatava, ma yi twa nhleleloko, ma yi twa nkata hi yona yi baku ngopfu. Tintombhi ta ka Miyexe ma ni ku tivi ka Miyexe, ma loko ni ku tiva a ni ta vulavula hi kona ku tintombhi ta leti njhani mara a ni ku tivi. Tolo byaleni album ya Benny yi bisiwa yi za yi hela from nhleleloko to mahinyahinya ku nga cinciwi nchumu ni swi vona ku vanhu va le ku yi enjoy-eni album. And loko mo cheka location laniwa a yi le Machanganini laha ku tshama Balobedu laha mara still album ya Benny ya yingiseriwa ya rhandziwa swinene hi ku is one of us, ma swi twisisa. Na yena i tshama kwala Balobedwini. Se album ya Benny swi bohe vanhu va yi tsakela mi ta yi bisa hi mbitsi. I ku i thyaka mara i ri ku biseni loko ti hela ti ya ti sungurisa futhi. Ti mi ti bisa za ku ya fika huma page 12 i leswi vanhu va nga ta swi endla. No vanhu page 11 yi ta yingiserisa ku huma page 12. Se yeleyo ko va fact lembe na lembe ti-critics ti kona Benny ayibi. Loko a bifa Mayengani Mayengani i dumisa hi beef. Kun'wana na kun'wana laha Mayengani a ta va kha a perform kona vanhu va ta va ri kona. Hambi Mayengani i ya ka Nkurhi, hambi Mayengani i ya Joni, hambi Mayengani i ya KwaZulu Natal. Lava n'wi seketelaka va ta ya le and ma swi tiva ku ta tala. Futhi ku bale xibekani kona vanhu vo to rila va swi twa ku ri nqambi leyi ya tlamba hi ta marhandzu. Loko xibekana n'wina album ya Benny ma swi tiva ku ya ba. Ku na mo rilela beef. Hu Benny a beef marila futhi Mr Post beferiwa yini. A hi wa beef Mr Post marila futhi Mr Post a nga promotiwi lembe leriwani. A hi ku promote Mr Post i ta endla swa yena le studio xa R&B. A ku promote munhu this year. Mara ni vona nga vulavuli ngopfu a ni ri a hi se yi twa album ya vo Skiza Boys. Ma kuma ku ri laha ku na an element of surprise. Loko hi ya yingisela kuma ku mi yingisela album liya mi twa ku na ti-beef. Ma twisisa hikuva ni ku rhangisiwa Hlavu Skiza emahlweni ma swi vona. Vo hi nga jahajahi rhanga hi yingisela hi yimela album ya vo Skiza Boys nkarhi lowu humaka hi wona. Mi ta kuma ku yi ta huma hi vo November ku ri loko Mr Post o twa a bifiwile loko a bifa kuma ku ri ta compete nyana so. Se mo hi nga jahi ngopfu hi ku a ku na beef lembe leriwa. A hi se yi twa album ya vo Skiza Boys ku ri Hlavu the Gupta
na Benny Mayengani na featuring va ta va kha va beefisa ku yini, mara album ya Benny so ayibi mi nga vuli sweswo, n'wina mo rilela beef. Hina hi promote Mr Post dokodela Xirimana, yena hi beefiwile lembe leriwa ha va twela swa vo heyi i swa last year. Loko mi lava ku yingisela beef ta ha ri koho track leti yana ma yingisela swingwirigwiri, ma yingisela Sibala na Tilimeta swi va sharp. Kumbe mi tlika subscribe changani wa ka hina.